Pemirsa ring sejroning ngedautin pengerau kunjungan ring wewidangan Heritage Gajah Mada. Perusahaan umum daerah Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar kantun mepidap-dabin kewentenan pasar malam khusus kuliner ring pasar Kumbasari. Rencana inucap kantun ring proses penataan rumah masuk lantai 1 sani keanggen genah kuliner. Indika inucap kawedarang oleh Direktur Utama Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Ide Bagus Kompiang Wirenate. Mecikang kuentenan lantai 1 antapina ke pangupaya ngajimbarang wewidangan pasar malam ring pasar Kumbasari. Pasar malam puniki pacang kakususang anggen genah kuliner mangdane wewidangan Heritage City Jalan Gajah Mada sida sayan rame kerawin pengunjung ritat kale galah wengi. Kuliner malam punika pacang kabungkah ring lantai 1 sisi kaca. Pamidabdab nyani sampun kemargiang antuk nyiagayang meja. Ida talar ngewadarang paiketan dani pacang mindahang malih satak diri pedagang saking pasar Badung ke pasar Kumbasari. Santukan pedagang sane kagenahang ring pasar Badung kalai mangkin pindah ke pedagang sane madolan ring galah sande. Melarapan pemargi nucap arus parkir sideka becikang. Pasar Kumbasari taler kabungkah ring galah sande miwah wengi. Kompiang Wiranata ngawawahin mecikang kuentenan lantai 1 kemargiang risampun renovasi lantai kalih miwah 3 pasar Kumbasari Kapuputang. Perehaban kemargiang swadaya oleh para pedagang ngangkin anggaran Rp3 rupiah. Rawe mangkin perehaban kantun memarki. Wartawan Bisnis Bali Nguningayang.